Musese ni nawe kwati watindane sana ende ya vika Isaya utungi ya misito Isaya ukulungalia maundu ndene wa misito mitwano ni jito na ndoni sito ndene wa kilungu cha zambalala na ndi kilungu kino kwa tendeni wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official nyene ta wa Veronica Siombua Willy na ende itiri ya wanake mutaiwitola ni Reverend Grace Kalama. Yes. Na ende aka chuma kivile luti timate thangisie na ne ndisi wina ndongeni akubyo kendo kitiani lende Thank you so much na nina makethia mama tumwendete muno tuyumusambulia tenda utungi ya misi yenyu na twenda utungi ya mialika ya wendo wenyu withie mume wako ndu wakona nowo ukukona mundu ungiambia ka sweet 18 is it a sweet 18 ama sweet 16 withie wioneka ka sweet 16 nitunanenie point sike bathukanio wathandatu la muthelu na indi mundu osengethi ciothe Wasiosa betambalala yendetro ni kila mundu ona kwima silent listeners sebe wanakuta Bosco mkui wa mabia mabia makwasa meba anambiye na ngamisie na loli ambia pastor ni Grace wathambalala like loli ni na mwe aya loli ambia yicha na nyina likandete masa kwambia kwangethesie Veronica na sio saisu ende musiaisia witu nimbo ya siakwa mama umbithukise kuniamuka mwana usimu kunia yetu makusimu ikalava gutwithukisie nindu nituina ndeto ya ukutethia tunanenie chambe mwi twasioka twanena usubi wa wasia twasioka twawetobo wa touch na twawetobo wa dressing tasia ikalanesa ikianesa nena nesa subi ya mwi ekolekania mwi ona etha wi wa miaka yana subi ya kamwili kaku nikenda ona ukuenesa na ndukakuetene nundu ngaina kendendete tuikwate na lama mwetela amwi ai Iman shata you shall be renewed. You can look young. You look young as you grow old. You're looking young. Mama wito inya wito wa mwikio. Eta wasera. Muka wa Balaam. Ena miaka miongo kenda. Mwana kwa Siombua 90 years. 90 years. She was so beautiful. Aendie Misili ena mume wake musumbe wa Misili amwona akamtamani yani kwa sonya kindu kiendeka ni musumbe ena miaka 90 ngai natutethesi na kuwe miaka 40 na wesi ukatamanika iwe waisi kwa mwandi ukwata andu mandesi kala mandu bondo yani mwitu wena miaka 30 na ni wae wene mume can't be serious na Sara ina 90 Sara ena 90 ayendeka ni musumbe amwona etota abalamu asisie thia bwana walela asibano ngaimo kandeti amwe ayasela we ona bwana ndu walela moko ekinje amuya wede siani weka na amuya asiane to sia ni we to ningumunenga muka you are my sister my young sister na chete wo na musumbe osa Sara miaka mundu muka wa miaka yana 90 kwamba kana mbokule Reverend Ambo dikando banini ila Balaam waisie weye Sara asi ni masiani we kintu chambe of course ndakia ayowa asi muti musumbe akia musumbe na musumbe ni wesie kwika undu na Sara musumbe osie Sara na alika nyumba yake ya ndini na Sara na maumia ngoa indi mayambe liliondo chaema paubo atwikanga iyo wakili pau Balaam atete ya Balaam munyanya chaema pio kindu chaema ukila maundu mwathuka wethia kindu tikichana keke kitandani ndi bazie mie ngai anena muya we bwana oza ukibedu ja munyanya wakwa au mala atetia Abalamu amwe we miombia kana ni mukauniki osamukau nundu kino nigigiara lakini ndeto alitamanika kamundu mukaka miaka miongo kenda kasobete wrinkles kaina sio kadhambite nesa kekete nguanesa and that is our mother and we should resemble our mother ndeto yasi ya tutia mwenyu tutia hau tutia mwenyu mama umbithukisie tutia mwenyu eta wa Sara point ya katano mundu muka wina confidence
aume ni mendete mundu muka with confidence bithukise nesa risi amwe mona etue kuoneka William Thoni na innocence tagwa kuoneka imusio tagwa kuoneka wi musio mwinena na mundu kumaniye nziu titwendo mune mwandienda mundu mukamwile mundu mukongi wakwitu wesie kwa mume ni utindo eba gwa yasya nika manikana anyengie senda toisu nabagwa ne umengi oyasya nikana mundu nubikisie miaka 30 nikana nyengie aume mayendete mundu wa tabia isu wanapenda mwanamke ambaye akona confidence confidence yata mundu mukotonya ku specify a boundaries mundu mukotonya kwasia no itena rudeness mundu utonya kwasia yes where necessary why most of men are depressed, they have stress amenda mundu utonya kuma inspire in life a woman who is courageous mama nicho kitu biotiwa bumusi na kwatana nako kula si yende ya wake nundu ena confidence niwe sikila wailete kwika ti mundu mukashai mwabika bedroom enda bosia chao ndo bosia ta endo bosia mwatu bosia ta idea ibosia mandienda kuoneka yani ndekwenda kuoneke muthei nundu ndena confidence ko aume ni mendete confidence keli tumbi thukesie it doesn't matter how many years fiambwa ni wendi endo nena ndeto ya prophecy kwa keli tukambe thukesie kena miaka 30 na kena miaka 40 nienda kwasya that age doesn't matter twenda ku prophesy that kwamba you'll get the right man please kila tu kwasya ne ikala dhajulo ektanis ya nobo woti ndao yasya ndisia ume ni wene innocence uyona mundu ume tawendete kwanza mbona niona mundu ume kwanza itwa mwitu muisi ni mukolanta ona makilabu tio matwawa nina ona kodi naisi mundu wa kilabu yumanisha we muthuku ona mapa nundu ni wonete mundu muka wina confidence atembete ko tembesa eka utembea kusiritie chao kusiritie mao pia kama enda ama kusiritie mao ni mba confidence wani yatu tanisha na yatu ethandu nakuwa muno na mauma inalia imanyisia kwikia high yield shoes yatu high heeled siongela confidence ndini wa mundu muka ila wikitaka latu katulangu na nasya mao mama ni yatu ila utinda au yikia and the way by the way ni healthy ni we are ma sia ni thuka sia mao na me no imekia mao mako kwithwa menstrual ko tinto kuni wangu asiati mundu muka wina confidence maundu ni ala on the ukwika confidence dini wa mawe alota ethasya confidence dini wa kunena confidence as you walk ndiase kwa manda ama umakitata akusethetie mundu muka no emantha mume na genda ma yani undu mundu mukotembea niwe akili yake jeka niwe thukuma mundu mukowenda very slowly ni ma oneka uno mundu ume owe mutulu ni mutulu na bibi tisili usya ma mundu ume ndo thia akolile ni mayake ona maitambania leloni yani pe akamesi kama tamani na mume nka mume wako nutembete banka sisi anene how we are first ladies first lady our first lady in our country angalia vile anatembeanga akiwa na lutu Ndio mundu muka atembete chao nesa you nena say you have confidence of yourself and you know what you are doing is real kindu kila kingi ni hygiene we tena we bau akaingi me kiko asioke mundu asioke iwa usaka ndasi swa kama hiyo mundu mukanda swa kama hiyo ndathamba kathe mundu mukanda thamba kathea mundu mukandetha emuthe actually akanimo meta chao nimo asubi custodians cia utheu thini wa miseyo rithia mundu muka chambe woni wambie kwemwa niwe aume ni mendete kindu kitheu ni mendete kindu kithambuku mundu ukuthesia bala wikala bedroom fe mundu mukani bata nake ona ka Biblia mukotite ta mundu muka muthuku wanthimo monsa Proverbs 7 Biblia yasema mundu muka athia komane na mundu ume utaiki kikotoni indi mundu mukosi ndu wiye laisi I love that woman amwiye uka
nundu ukoma wakwa ninalanitie nesa wina manukato nindhambitie bedroom yakwa nesa nalanitie sukanseo cia misili amutabiondo kwake bekitata pasawite bedroom nimbanake sitting room nimbanake paunsani banake mundu mukani wa kusubia utheu meiyo ni mitheu izipe andu amo batakwikia kivuka Ithia ikombe zina manulu. Ani mundu ni waemiwa ni uthambia ikombe nyumba. Yani kikombe kisiokewa. Isilie ni yasiokeiwe yila iwa. Yani kalai kathamba wanako niko kangitha cia ng'ombe yani ona kenza. Yani ndwithia mundu tio. Wikiko. We tulai twa ile teta twetu yana musi. Tulai twa tatu twingi. Twingi. Na muno be tulai tumwe very main. Kama kalai ko thamba. Tigo valetha ke ko bakola numba. Kalai ko thamba na ndo yo thamba tiyo valetha hiyo bakola numba. But hiyo kindu very basic lakini ando ingi maitha. With ya kalai kundu kwinga kalai ko thamba no go kalai niko ko thamba ngula nyumba. No go ke. Na niko ke umai wotuko. Na no. Imagine pia kameki na ila iso si utuvu wa mundani kalai kuna ngo wili akaibo wandoko yoko kaga wamboko yani ndivya mundu mukatio na kwetio mtinda twite batu mubonye mumene wosiwe oswa na oswa ingi nundu ume mayendete sindu shikiko ndisi aume moti active mayisuthacia no nini mese ko these pa depend aimwe na background pala mundu wa ewe nundu ni wetu onyetha pe anu masia ite imwa ita kwa nizi ite imwa na ndhi so ngina sile sisi uthe yu imwa na ndhi meta wa moishe nundu no mwa itma no ngina mede mese na uyasi mese usaubia indi mwe mwanake wa ewe katikati wa 8 ndesu theu lakini ni wendete kindu kitheu kalai ka bedroom ka mume waku naku kateka andu angi kila kingi mundu muka manyisia mume waku kuthamba ekoti ndo complainite mubiwo besie kewo sweetheart ninda wambe kuthamba na ninguthi ukutitia muthambie ona imwe mwikalio nthi umwe kanguluta nge mawaja mubuye ngwacia kesia nthini bau botukite ambeka femo teze no ni andikite utumani na inde katambo kwata utandithia nituka bau kwa ngwacia nthini no ndu ona nyepe na thina ona musesi omwa kulie kule withi apengi wa kule ekatambe kuiba mathie musesi yetu sekede mituke Musese ndino ya kilungu cha thambalala anatende na kunena ni cia yulua undu kama ile kuya amume mo ni maundu meva maile ni kwika nikendo kethia amume mo maina thinza ni maundu meva watu na kwiko kethia amume mo maina thinza na ndi reverend beke ndo weta tunambo inde ni utandithia ndimanda message isu lakini endea ni nenda ubo wangu asia nthini mundu mukat fadhali wi mutwae swani ubo wangu asia mwema usia nthini mubuye nesa na ngwacia nthini mwana akwa cionbua na musiaisia ibwa wa ilando me uthamba lisi amwe bwa ila me uthamba na maye mo ibwa chao nesa ona ethi wani wa bwelo kuthamba pesusu wakwa wa isia ichini muno atona cia kubua no jamba kwinda na kaomo kano yiki okajiki kano yiki achau nikenda wise kubua nesa na wabua uyani kabandu suani ti nyumba bandu beke bindu uyani kasuani na ethi wani katembuku kana ni kabie ni to malumalo ni wiki ya kaki no wicha kuka ukatembuka angu kithia no kamusini kaovadi mama baby ya weketa ngwazo koso yani na ndio yakunza very smart adoma makabaluka makawa yani ukitosenga nundu kamisi au yakalaka hiyo ekia mwayuke gata ukathela kasindilia ni kalaka hiyo ni mwayini wathelile ni kameisi kiko kasulwali no kamusiri bado na cia mume waku walite kwithi wa uisisia no ibua nesa no imwani kiangwa cia nthini nesa kila kingi uyo bawi na kwata lotu mani museisi onatumite aitie ni mundu ume onatumite niko na mke but anakataa kuosha boxer zangu kwa kuwa anadai awezi oshia mwanaume boxer nitafanya aje ni lazima mundu ume hapo ngwa cia nthini ni asia hii ti lazima
lakini ndeto ya Ngai nene tobo wa mundu mukamuseo mwailu yasia atera sia wiana kwenda kwango uyu ni mume waku na mume wa kweli te enda mutheu na ethiwa nubo wa boxer umunenga icindu no boxer akakwikia cindu ciake bunthini waku no boxer ethiwa mume waku ni mwonsu nundu ko ume mume cio kwibanga na kwiangi ukithia wiona mundu ume wenda kulacia na namba ila nene ya ume nicho kipimana onekie matatoneka ni Ngai anacia tio cio mundu ume kwikala weka ningumumbi ya mutethecia wi mutethecia wothi naku etha ndububuye boxer kwani sithi na mwa kubua sithi na mwa no ubuya na ni mume waku ukanika maundu ala wikani mo manenange maumukuya kane bune yaku na umushai ya mwana wake na yukomia na yetwa wake shindu isibona nisio nene munge muno kutea kubua kuni wongo asia mundu mukosu nendia pui ya mume waku ona ntila simanti mandi ububuye osamwe osasionthe athi ikia indasionthe kalaini ni betha akatolo bedroom niko tha akatolo kanini kakwikia ngwacia nthini no ikunika bau no yesa kosa ibinda uibua no yani kanesa kila kingune nani hygiene during sex this infections ingi nyingi sio pataka nikiko mume waku ndana thamba na uma kuna siasio ndisi ikiko na yambi ya kukwatanga aikwatanga iki malisu na siasi chao no yambi ya kwasia mume wako akomana aka andete iyo wa mitamboni kumbe ti wo no kiduto no thambi omoko nduze corona ni nekite neza ila inaiti obo wa kuthamba chao kuthamba moko watonelela nyumba tethesia mume waku kuthamba moko mutethesie ethiwe mutheu nundu yilo kwiso kukwatanga na moko mekiko ni ukwatwa ni mowa ona kwima ni se kuthamba moko muthambie moko aiya muthambie moko mwithi bedroom muthambie moko mujika sex thambai ethiwa mwi mutheu na amwe sex cio ikitao nyunga Vithi ya mundu muka i bedroom na mujika ni kunyungite yani ndwithi ya mundu muka umya muke muthoku thini wake imwe seta oni problem ya sia fungals ethiwa ni fungal infection no this vitali ethiwa ni kuthamba no thamba nesa mundu muka paili kagwe chanthini fluid ila yuma ni thamba cia nesa ndulikangaja cia sindu cio ulikambia chao tisi ulikambia cia thamba nesa na kula wenza sindu uyenza enza ti with ya kilia kekuthu yani Karula Forest muzika sikiteka kwa mama mwema ikieko nani muzenda likaba ndeve ya kaba haula wanza nundu nusa kubangitie nesa nini siku ya umema siendete siebo ni manya mume wakwendete hata lakini indasa iyeta ekiko indasa tikiko ndolange etha no wenda ukwatanga ke wabe kindu wendu musewise kamulunda kake nesa no ikwanga tumalila nesa no iba sewya withie ni chao ni basi onako pia kama nyunga ukithia mundu muka ipinda ya matuku maitu akala maybe mekyathi ni kiu ndwithia mundu ndekwenda kwinjikalia nesa ona atumia tulatu nyamu elekanga jo pa ungu akitanda tungetuyetwe nena ku na hangi ona ngwacia nthini maumia aya ungu akitanda akayapa kanikaba sio mbua bedroom imo kailika ndwithia makula mekikotia angetia wa kikomba we musiaisia wito mama umbethukisi nikukulia kwa sisi ya bedroom kwa kiloka sisi ya bedroom abasemba yu abasemba bedroom nyagilunga abasemba sisi ibo ko ilikeka itanda yinyunga isuka ko ibo wawa ondelese ibingwa wawo indelese ko ibo na sio bwana waya na waya wewe ondelese na chao na waya tunene taichini pingwe ya nyumba ilikenzebe nguo shuma lwenza siane kwe nguo ile sieke konibuwe tani siana kuinda nguo nyumba pia mama indite buna tulai ona byange reverend Ines yethi ai pia ndume ensi ya tene nisitene wethia ibulanita ibo wakeli kwa mwaka aigwe ndume kalama ishazu ona yu na yuwe swani ya muse waku ethienda thinza ati
na thikwa mundu muka kangi nini so wikite white kila mundu muka ina nduve ya white wina nduve ya white hai no ndi daudwete ai mume wakwa ose iwe mete mete no pai kindu kita wa mete by the way ibindani ji ona timete ni thina wo mundu muka wehia athi kwa mundu mukongi amwetio yemwe na amwe ana nduke athi nyomba asisya kitanda we alika nyomba esu ndu kuunganesa come on look na eso sisi o mundu mukongi wigiete tato sisi kamwele kaseo tato musisi iwe na mingwa tato mulolonze ukumanze kuvikeulo akasya kene kwata disyacho kwa mbele kaka likuwa yangi ni kaloria yesiana nondo ibasije ngoyo bungane ngoyo bwe bandu baseoba ni mundu muka wethi kalilie bathei ikato thibo india mweso basabata na thela yetawa mundu windu friendly actually men are looking a woman who is so friendly akamweti friendly yani ni mama nyi ya mume muno na makwatwa ni stress na wethi ani sasio they are negative mume aitukiangwa banini ni atetiwe ndia sia ndutani sia na kama aku ndia sia yani always negative chakeli mundu friendly ni agreeable agreeable ni mundu witikila mundu mukambithu kisenesa ndeto yanga ine yaamini acha kwenda kwa mundu mwakwetha kwa mume naku ulea kila chonde cha mume wako yani mundu kulela kindu mwana akwa sio mbuo na mwitu mandu wigai wa muya tothi soko ndikwisikia tena masaa meba wana umanya andi no ni mutu mwana mukibeti kimwe kiyokulya mume ko ndia yanako uyaku no vyongezanga cia kusoko mume atuke wo soko na ume nimendetwa kwikala soko na ume alangi o manywe ka soda o manywe ka chali ona manywe to subato inge ume ndoko la tangiye yu dwisiti tunena na mundu mutangiye no te mutangiye mundu mume wakwe no watu suba ekana na utindo munengete stress ya umeni mekundanga wibawe ndu soma soko kwani ko osiwe dani na enyo kasoba na ume obuma ithekanga maisisia silikali ebikiye ba tuigwa mukate wiki we kuyakamatagia mume amwete suggestion amutapio bo wa school sina bingu iwe nipinda bitu tunamanyisha obo wa sana sanda sia ino ndo munasobe yesana nitwise munakwati na sana sio ke school lakini mueme wa yoka ikuya nenda totwaye na akaya mutu awa ebindani zimwe na problem mume wakwa akuya nenda totwaye mwana wito school eya kuna sindi betekala eso yani nukwethi na mwa mume wakutiwa kweba bisi na ndenda mwana wake someba no muya enda di paina thina mueme wakuya nendo likengalini tu male no liko umuka umala akuya nienda twike niendo tuthowe kapulo no witikila yupe akamalea kila kindu chonde mume waete na mundu positive friendly akangire ma arguments ngana niyo akamangana niyo sia kusietuma mueme aika kwinuka actually angemenuka 8 hours amena kelele na ngana niyo na ni mundu nundu wa nyungu nyisie ngana niyo nyingi ngana niyo ona kana ni asia mume siana yekata yewa mundu mukombe thukesie au meonthe ni atongoi igoyoje julu mayendete kukana niwa mayendete mundu mukamchuachi onetha usome tata thesha kusoma kwako onetha wisi tisasio this is my few mweme this is not my few yani sasio the few yako it's not my tech ndikono while yani ndwe sasio ndwitikela mundu umene wendete mundu muka friendly mwitu okwebawa kama ma condition na mwana ke bithukezie nesa okwebahania weso na mwitu wa conditions sasio na mwako mana ni complaints pa ikireti that one is not a wife material mundu su akaudhinia wa mudhoya sota ndanya appreciate wa mudhoya onguko nde kwenda nani mwana kongi ni uwa na sometobo wako uwa na yuwa twendo toseo maithio koma na mwitu usu ai mwete mani na kwete mendwa ne mau tani mundu umewekire
ongela ponga points lakini wewe kwenda ongela ponga points ani meibania ni mao mwana maiwo sama mwizo na ni mundu mume uwe usomete catering wisi mambo na food processing anayuanga kutengeneza ma cakes ana prepare cakes wakuja kula pa ona maima na mundu mukailea ija angi maitwa mukawa ne ndwithio na titwa kwenda kewa ndale aisa ule uante witiwa ba mesan mumesi mwana kembithukise wako nguta wona mwitu wako si uyebasya abikani complain na waita no kumukoma wewe si harakishe ngalini no complain kwa bus conductor kwani hiyo pesa mnapelekanga wapi nyinyi wezi achana na huyo mwanamke si mzuri. A woman who is friendly mundu muka abika mwindo na mutwano wongela wachao onetha mume waku ni muthuku hata ongela ndo onethi wani wokila muno Biblia na nenie usungio mwololo nuthio wao thileko no neno nesa no thocho mume nesa tani cia sinu ciita wa mudi women are so moody sasa yombe kwithukithia wa muko 30 mume wewe ukathithio ndu wa 30 ona jungu nena be kibetiki 30 o mwa manoba nini ni wathio kama bed sitting ndi kama nake ukoma sitting nange maitoloka tusumbane twasiana kwa swani awende to kama nyumbani yakana kaku akana koke kuswani hata mami akoma na dadi kama nakaa kwa kelongule mukoma we na dadi niki nyengoma ni nyoka na nyu mukoma mwemiana kisi chako second born bana kuanga makatlist nini ambeti okay bedroom mam mbona unalalanga na dad na mimi nalala peke yangu nundu ndiko maana kana twanenie bilengi twasianduka komena kana ona wasi at the first day kakome kitandani chako kitanda cha museti cha komanisiana iyunga usongela ngino nakasongeye niki nigongo asiai uendete kukoma kitandani cha kana ka kusiana siako wendie bedroom ya siana siako wendie kibilani nundu no thatite uikise mweme ungo nundu nakwikie na uthatite nundu wa mpesa aisia saluni aimbesa sia kikundi nundu wiwe siichao sibo na nuthatie na ndwendo nenya mume waku wekala thayosu ni kutabya nesa na ndio kuumania mume osi waku isaithia be mundu ngi mosi actually akama mipango ya kando the so friendly ona ndakuita siambesa mbe ubikaka kuya dadi unakula nini babe unakula nyama choma ama unakula nini ama nikafly uyambo sababu na mbesa itesi yako unakunywa ka drink gani kama nika wine ama nika mangol unaulizangwa hivyo ayukwamba ku treatnessa netina indi wisa kubanga noiso thiende kwa dadi akidarling unajua papi wakati nani onakoka nini kenda tatu kilito enti mwa baby haina shida ukikumbuka vile alikutreat kwani wangu asi mama treat your husband with love have a friendly heart go yando tumando na mume waku ona mwe kuma itombe thukise una na umwe yakuba u ene entanaini na dadi uenda hata mukaumala mukeka maundu imwe kongela ndu thini wa mutwana wenyu kutungasia musiaise wakwa na mama umbithukise ngai na uteresi na yunenga maundu wa muonza tukumanyisie please na kuminukilia sobe ya mwe wako asante na ende tio ina samusaisi atuko maneno neno wa kilungu cha twathimwe ni twa Veronica Siombua Willy hiyo keseo